kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing let buram bakhat du bat kajing let on tap ya uba mel kwaya batlem lat plang. Kalalong hakas ngi balang ha ulum jeng tap ka balang Presbyterian Maukhar ha mission compound. Hashwa kajing let on tap kaladan kajing alang sngolem ha kayeng sa jong uni unong thok kubor unong san hima ha mission compound. Ha kani kajing alang nagalyang kasilong press club bat kasilem unong san hima kila ay ki kentin sngolem ha ka ba kila pen pau baka jing khlat no ajong uba mel kalalong ka jing du ka bakrao nalor kata kila pen kan mau ya ka jing no sen yang jong uba mel syaka kam tho khubor baulas dang haus nem arhajar khatsan kaladon ru ka jing penlong ya ka jing duai bat jing aseng lengkon ha phlau yeng hashwa banlet ra ya ka met ka basa ha ulum jing tem Long sisa kejindo kebakrau na kebinta kiyeng kesan jom long san hima na kali kejing klat no kebatindit pinsan jom in paralok para jumi wilayok diang kubor kebatindit no kejing klat no jom wain kurishot jom long san hima ba mel poyo betlem like plug ia iba dijukul i mel step tukshitarik urumpang arja ar kalong kubor kabusula ne bat pedian namar dang hagami jong galai pui tarik kulalingkot arja ar ba mel udang pa i kubor syakslem nang sanima urai Ngahap pilihan yang tahu kubur, dengan bensin, jom kejing sak nun, buat kejing bunun, kejing kelat no, jom mel, kolong sisa, belakang khan, pin temang, pin sak nun yang baru kedai dan bentar buat bilang sayang lima. Dia hausnam arjar kanyau, bau bak mel, no penyeso, tak kuat kubur, bat dolong. Somlarang ba bakit kia nila kakam baslur basyampang bangam jeli banti ijing sisa bat di nila kakam longru somlarang ba banang pinidai paralok bat kibri keban kilian repair ijing klat no jong ba mel lapin kenja ga shlem nong sai lima asur ga sawa jam jong liu somlarang ba baju pun samrki pensingan ini minta kala kenja nrei inyai pertu ya kimati jong female bat ishimru ya kali galat bat ai kublai tapi na ga bentau senyam uba kila peno Show nong san hima nimla bensil kuliang ya female kumai fan ni ai kublai ru ya email ni ju email baki bahi ngasam namar pagi ni kisnam bo mel ladon bani piru kala sha shitom lang agi bobon kiliang ni temang aba iladu no ya lau ba i bathoy bolong ru para uhmen wat para lok Iduai berpimpoi suk poisai syakjaka boglei nongbu unong thau ulamang nagbenta jong pinan beli sibuan bat suk excitement tunang kurku
yang iyeng kesem ke jongki kamdam imei bat kumjuru yang iyeng kesem unong sain kima beli shibun litsuk litsai na baro dikot iyeng kesem unong sain kima Yang ni kumu kalau mau double hit dengan nama yang ni kumu presiden ng Shillong Press Club lalu kumu Mel I'll be honest with everybody, he came into my life very late. They tat hadu sedang ya ka jingim jengu haka kau kasar haka banrong nong pathai kubor bangadai kendo ba you and got to know a fine young man who in a span of 7 years Araja Khatsang who joined the Sentinel but tang po arbanai ki editors ki he jongu shabuhati kila long so impressed by his talent even though dang deu ubadang to join haka field his talent, his commitment and his sincerity are the values which Mel in 7 short years crossed all boundaries to achieve a lot of things for himself professionally as a journalist. Na hakan kini kisnem kin kano aku san snem tam mga yat kani ka kajingem ko mu journalist mampat ji reporter ni correspondent badan hafil bahapo lai sausnem ulala ban generate mansna kan network kabyang ha ki officers ki duron ki edu ki politicians ki shinranyo ki burom ki paralok be trilangru they were inspired by him and despite the fact that Mel was a very quiet man he was also iwe dekat the Jongka Press Club yang meneh condolence meeting Mel was a very deep thinking person i Andrew ila batay shikadeish pang professional life jong Mel iba in whatever capacity he never let anybody down and I can say that with a certainty and confidence because I have seen it before my very own eyes. Ay kubli ya pastor kimen pesan di prabagai gula ganlang berniang ni sengai kesian ni dal do kesi ba menin awak kejinja kawan hak kedi gebi padi tiba kinang kemau ini jingdoi jongki lu o bedum ni ai lai na kayin vi tâm này công ban siêu hỏi cái gì yêu bên litip batalem karta tu orang kena palat bagi cái gì đang đơn cầm đang bị disibun dari penban bon jong perat ba ni ngimla bersusu ngimla bersiampang begini ini baru kin kudno kumni bikin lek do nendat nengi hỏi bên was not was to đắp được cái gì kia rồi cũng sai những cái xem rì rồi đi lấy nó work rồi lấy rồi nó tháo là mang tay chúng thì cái con ai cũng không lấy rồi nó tay cái chi position cái bè bằng im lạ sự bằng cái tính lewan bằng đó cái bắt ni mình sai thực hiện như thế mà cái số ít số thôi nhiều ai không lấy rồi jaga office Beda dekat bat ni naduk mendin press club baro hip colleagues dulu baro jong kanu kejingan lenti kebakongsan kalam beriu bawan kula pendam ya ka kamram ka baude ban pendam kisnam ho kilong kibalingkot habang ipay hagani ko kot ling kedop ka balatho ya kasni ka bakha bat kasni ka bakla Henringin thau ya ka dor ya ka jingmut jo ka jingim ya ka jing lingkot ne ka jing jerong jo Islam ngin thau ya ka jingmut jo ka jingim bat ka dor jo ka jingim
lagi kam iba brio uratre badai hangta kaba ai bor ba kaba pentingan epi kumpiye patakan ni kapor dasi ikintin jong kajing pentingan nanga ne ki bahaye ne ki parlok kala benong kebateli ne kebasuda menujor kajing ketang kemensim ke jongpi ande ublay balapa yunong pentingan mensim ko ngingen bat nyidwai mun aya pi kata kajing tengan batlem ilawan bat ilale bat habala pensingaw wingi mentan daiba David Laklang yaka sap katalen na kajing krisitom jeng batlan kapelong ini ban sung thu kajing du kabakraw ha kajing tre kajong e bat ha kajing kesem bat ban yo yaka ta kasap ko ublay ulaan bat ban pendap hok yaka kadai kata kajing temu jong kajing e kajong e bat haba iwan pendap bat ilale da kaba i syadin di kajing kenmau kibak kotor kadan kowe kajing ong kababu kadur jong kajing keli hatu ubriu ne ubriu ula se banyam nama kajing kenmau sepang jong u kisa bat kine ha kajing im kajong ni nama nyen jula ban klet ya kita balik aswa jong ni ikan mau ya kajing im kajong ki ya kapor bagi don ringkat kelung kena bah kapor samlaru ikipor ki besim bentalang haka yeng kesem kipor ki besim bentalang haka jakatrai kita ki jingken mau ki dong bakodor haduk kata-kata ki bamdai bandu ne bandam satya haka jimun cepat hat pada kemensim jongpi kum yeng kini kedai kesni kabaginya ya kajinya lenti kabakadu kum kayeng kum kiparlop kum kipahayeng kajinya lenti da kajing tuai bat kabaong ditsuk batlan bang siya syampat sa sisin hakasni kabutray jisu unwan mansyaw lagi kapor ban ka bat kapor ban yak kapor ban thung bat kapor ban ratno yagata kablathung kapor ban penyap bat kapor ban pengsia kapor ban penprano bat kapor ban teipan kapor ban yang bat kapor ban rekhi kapor ban siausi bat kapor ban sya kapor ban ratno ikimau bat kapor ban yulum lang ikimau kapor ban yapiam bat kapor ban yapiam ini jauh akal banyak rangkat bukan pada afrai ke umat bukan bila ban berat lang hangte lalu kita bikin yo mah pada afrai jadi semen sem ke betamai afrai pada afrai ni duai kami pen tiarap afrai bagi ai bas kundap afrai badaga ai afrai nak kelong sebab yang pun akmat ke boleh jadi
Pentia yang haki cakap pelang berjengam. Wialam yang harut ki ki bajai-jai. Pen pai pat ikamen sim jonga. Wialam yang haki lenti kahok. Naka benta ka kerteng jonga. Shisha langa yaj ru ya ka them keser niyo kajinga. Nganom syak tieng ya ka basniyo. Namar medan ringkat mame. Dan hakani ka por hakani ka jonga. Di IT no ya ka basa jong para bangit jong ni syak kapindau. Kakendau syak kapindau. Kadau met syak kadau met. Ringkat ka jinget ka jingkerman ka bas camp. Aga jing ipat jong ki bayap syak ka jingem ka babam jukut. Dau Jesus Christ. Ubaong mga lalong kata ka jing ipat. Bat ka jing. Amen.